بری تماشاوانی هجا پشت ناوره که کرد امسال پیش بریونه دبشا دوام دژی ام پچک لسر روشه باکوری کردستان روشه باکوری کردستان راوستن جبا کد لاویا هفته دلوی دره کنفرانس حقوقنازین کرد پیکاس جگل کالیان gelek parazer و akademisyen tevli konferansı bun çihate akafta ve konferansı da encamname de taybeti çihate gotun armaca ve konferansı çi bu emeneke bir nırxinin be meyvane xure her buha dosya rojin kabayış evde meketi akaftın gelek nırxandın lister ve heye meyvane me stüdyoyu bave rojin kabayış Nizamettin kabayış ve ve derabe ve bahsa çiroka tekoşini axu bike ku ev 2 sale adalet edgere likujer rojin edgere emi bişek çiroka binin ser ekranı ve hatta na chat kirin çuma encamna girtin emi bir kolin be hevre lem bir konferans dest bikin jiber ku daviya haftada pekat o encamnameye ki hate aşkere kirin de konferansı da jiber ku pevaju çareseri ala kadar ev konferans املكت خوازن ويب نقاش بكم ميفاني خورا بريز اكثر شبركم الكونفرنس يبون خوازن بوردس بكم وجه شوباند وجه اللي ودريبون وجه تبلي كونفرنس يبون konferans hukuknazên Kurd bû encamnameyek eşkere kirin ve encamnameyi de dibêjin em ê di dawiya ve konferansê de piştî demeke şûnde konferanseke hukuknazên Kurdiyan netewî li dar bixin û gelek alî dijî wê tevlî vê konferansê bibin giringiya wî çi bû çavderiyê we çi bû yani we çi çavderî kir li wê dera çi analizê we heye derbarê konferansê de beraber bikin. Konferansê bi vî şeklî cara yekem nîne 2013 û 2015 da jî du konferans darxistin. Li berê wê çaxê navê her du konferansa jî navê konferansa hukuknasê Kurdistanê bû. Bî navê bû. Bawerin persê nêka jî kes beşdar bû. Piranî ji Rojava û ji Başûr kes beşdar bû. Her dê jî zanim her dê jî ez jî axwatman bû dê da. Vê konferansê de ez jî hatibû davet kirin. Yani wek delegasyon ve ji delegekî konferansê burasî. Qedirê 600 delegî hatibûn davet kirin. Belê. Ji gelek bajaran bêjin İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Cêbût ji wê derê jî gelek kes hatibûn. Mêrsîn, Edenê jî hatibûn. Lê berê piranî ji welatê ji bajarên Kurdistanê piranî hatibûn. Tiştê ez bêjim tiştê belam kişand êku baş bû. Axaftin zêde bi Kurdî bûn. Cara yekem o qasa kes li ser dike bi zimanê Kurdî axaftin yok. Her du zaravayê jî kurmancî jî sadakî jî wan anî ziman. Li berê got bêjin tiştekî nû hatve holê derketolî tiştekî nû tune rastî berşer bêjin tiştekî nû tune. Tiştekî û herkes sam konferansê bi vî havê. Çi warî de hûn dibêjin tiştekî nû? Tiştekî hat bêjin konferansê bi vî havê ji bo çi konferansê dar dixî konferansê dar dixî got fikrekî nû derxî holê. Ser meselekî mijarek te be ser wê mijarê te biseknî got vê de encamekî derkî holê. Çi ye vê meselê? Îro çima ev konferans davet xistin wek ku hinkî saziyê me wek ku peyvirekî ji wan hat betayin kirin wan vê peyvirê bikaranî. Got vê peyvirê me bikaranî ben vê konferansê darxist wekî ne me wezîfa xwe temam kir. Me wezîfa kir. Problem ne be? Problem tiştekî neke got em hukuknas bin. Meselekî hukukî pêşa me be. Em dizanin ki vê meselê mesela Kürt da çareserkirina wê meselekî hukukî ye. Belê. Gavekî neka mesela bêjin qetilkirina rojînê jî gavan bînin. Roja wê tiştekî neka derkevale. Ji bo çima dixînî mesela bê ceza kirine. Sebebê çi ye? İdeolojikî peyvê. Pratikekî devletê hel peyvê. Ji ber wê jî gerek te tiştekî bêjî. Çarenûsekî te nîşan bidî. Îro gava golvêdirê civî ez bêjim kî sibiro. Kesî ser derhaqê vê konferansê da mesela herî got îro di rojevê de û girîng e. Dibêjin kesê ku çek berdane ew ça werin bi şeklekî evleyî werin nav civakê de o jiyana xwe berdewam bikin. Zagonkî çawa derkeve, çerçevekî çawa were tayin kirin, ser wê kesî tiştekî nat got. Di encamnavê de îştine. Meselê tune. Lê berê tiştê ku berînkî hatiye nîqaş kirin, ser wê hatiye nîqaş kirin. Wa dîsa jî di encamnameyê de jî dibe ki em ê konferanskî berfireh daha netewî. Netewî çi navî çi navê welatekî ye, navî lê bikin qenekê. Yani evkekî nebê mikrofoonek ama evkekî devekî revok nel gorme. Nel gorme. Tiştekî cîkî te bi nav kiribe ku sala derhaqê vê de te tekoşîn ki meşan bi nav kiribe ew nav edî destkeftîkê ji me. Em ji wê ew nabin, paş ve nabin. Lê berê min got sêvdecim got ev herî ticarî got serkeftina vê konferansê ew bû serî heta dawî zimanê Kurdî bandor serê kir. Tiştekî neka jî nîşan da ki kesekî li Kurdistanê hukuknasî bike û bêje ez siyaset jî bimeşînim gelê pêşî her tiştî zimanê Kurdî zan be. Zaravakî zan be. Vê jî xweya kir.
Tu bir zarabay Ji nizam. ku kesê ku tev li konferans mı kuş kurmancı axivî ne kesê beşdar bûn. Bazazaki. Her du peşkeşvanê. Ya bi Kurdî bû. Her du peşkeşvanê me yek jin yek mer di peşkeşvanê konferans hebûn. Yek bazazaki yek kurmancı. Eş peşketineke giring Ev jî. xwezaya xwe de. Bu yavî tamam ekûm bir havî dest pê kir. Ji ber vê kêçe ev ya tiştê ku herî baş balam kişan zêde balam kişan. Bir havî bû gava wan ew kir gelek hesa jî nîqaşên nava xwe de jî bi zimanê Kurdî kir. Yani em jin konferansê derketî dervayê salonê gava derketî kesî li wê derê jî bipiranî bi zimanê Kurdî nîqaş nafikirin ew tiştê ku balam kişan zêde balam kişan ev bû. Dêyê nêka wekî nêka ji ser me kazagonê bi sedan car bi civiyane bi sedan car mesela me kazagonê hatiye gotin. Ev mijara ku em dibêjin pêşnûmekê natê amade kirin ji bo naveroka pêşnûmê jî ew ji dixwazin nêrîn nirxandinê xwe bînin ziman û fikrê wan jî bêgirtin divê konferansê de ji taybetî vê canê te ziman ez bo Ez ber wê dibêjim. Dibêjim ka ji wê ev were gotinê civak jî vî çavî li me nere gerem tiştekî bêjin lê gorî. Tiştekî bêjin. tiştek nihat gotin Yani derake wê de nihat gotinê. Derake wê de nihat gotinê. Derake gelek tişta da gotinê. Em dibêjin mafê jina da hat gotinê. Em bêjin derake statûyê da hat gotinê. Çend tişt hat gotinê. Em bêjin derake desthiladariya mesela desthiladarî hat gotinê. Mesela kanûnê bengehîn de hat gotinê. Vana tam hatin gotinê. Be çawa hatin tecrübe berê hatin danî ziman. Vana hemû hatin gotinê. Deberê tiştê nekat bê ma tiştê ku ew be tiştê ku ihtiyaca me pê bû îro pê hebû. Pêwîstiya me pê bû ku were gotin bêjin ki em dizanbin. Vadibên parlamentoya ve kanûna çerçeve derkeve. belê Çavî derkeve. Konferans vê bankekî bikin alî alê. Gotin em li parlamento banka xwe parlamentoyê dikin. Wek hukumasên Kurd em banka xwe dikin. Em dên vê çerçevede zagonkî derxîn ki kesê ku çek berdin û tên xwedî birûmeta xwe were û bi şeklekî henêka neyên bê îtîbar kirin. Ku bî havî dahilê navcivakê bibin, ku karmin siyasetê jî bikin, karmin jiyana xwe jî rojane jî bimeşînin. Tiştekî vî havî bêjî. Gotin ki te gere bir havî bêjî vê kêmasiya herî mezin a konferansê bû. Tiştek hûn dibî bêjim. Birêz Fatma çi fikirin derbarê konferansê nizam bo şopan de şopan lê di nêrîn nirxandinên gelkî hate kirin divê konferansê de di heman demê de me pêşnûmek xwanûn tê amade kirin xwestin nêrînê wan jî bêgirtin ji bo pêşnûmeya ku tê amade kirin. Nêrînê parêzerên Kurd. Niha di derbarê zimanê konferansê de birêz Axtar got bi rastî Ew giring bû. giringî ev e. Yani ez tê xuya kirin ku êdî em encamên konferansê xwe li ber çava dikirin. Ku hefta borî em tev dizanin konferansa zimanê Kurdî li Amedê hebû. Û jî beşdar bûn di heman demê de. 28 Meyê de em jî beşdar bûn. Di encamnameyê de ji xalên encamnameyê yek jê li Kurdistanê û ciyê ku Kurd lê dijîn hemû dan, sendin, diyalog û hemû karûbarên nivîskî daxuyanî hemû wê bi Kurdî bêhn kirin navbera saziya de. Yani bawakî sazûmanî xuya ye a ku herî zêde ev biryara encamnameya konferansa zimanê Kurdî bihîstiye û wê pêk bîne aliyê hiqûqnasaya wisa em merv wisa bixwîne. Yani ew jî ciyekê xweşiyê ye ji xwe pirsgirêka me ya sereke a herî mezin ew e ku em konferansa komxebata em bêjin panelan sempozyûma li dar dixin em di konferansa de biryar jî digirin lê em pêwîstiya wan Axtar jî got pêwîstiya wan biryara gava ku em bijîn nayînin ew hêvî baweriya civakê jî em pê re dişkînin ew ya ji bona wî ev giring e eger ku îro piştî hefteyekî piştî konferansa zimanê Kurdî û biryarên vê konferansê li ber çava tê girtin ev ya tiştekî ew e giring e lê di derbarê em bêjin naveroka konferansê de çi bû çi nebû di vê pêvajoyê de hemû konferans û komxebatê ku tên li darxistin giring in hemû jî bi pêvajo vegirêdane hemû jî bi em bêjin vê zagona ku navê wî yasaya çarçoveya yasayî ku tê binavkirin wê zagonê vegirêdayî hemû daxwaz di hemû konferansan de ji bona hem rewşa em bêjin ser müzakerevan Birêz Öcalan û hem jî tiştê ku em bêjin ji pêwîstiya vê pêvajoyê wana ji alî zagonî ve tên nîqaşkirin û encam jî bûya wê derdikevin.
زور سپاس تشکیل کپی بکن ما مصد بیشتر ماجرای کمی 2015 دا ریجای اجازه کی خواستن پیکاتیه. میشه خواستن خوب کردی کرد بوده میشه بله، 2015 بله. میکنه ساعت میشه باش. لبه جاره زیاده با ما اوه جاره گشتی امش باش بیه لیلی اوه گفت باش. درکتی بله. خواستم مجاره کدیم بیم روزه و تماشاوانین خوش بارکو مگوی سری برنامه ده مگو امی باوی روزین کابایش بکن میوان خوام روزین کابایش تماشاوان هجا که چیکه کرده ده سال 2024 ده زانیگه هوانه قزنشت که باوی دو وانه دو زانیگه هی پش رفت گرم مالی روزین دوی درادمینه پشتی دمک شونده جنازه روزینه لگول همبری لپراو گولا وانه دبینن گله کست بچه خوکشتیه لسر وی نیرون نرخاندن دکن پشت دمک باوی در که بده بچه ناکچم خنا کجه و دنگ خوب بلنده که پشتی وی نرخاندنا باوی ایجا لکولنه که دنده سپیتی که تکوشینا باوی هم ببیجن اصلا چیتره جبر کو تکوشینه که دده پشتی وی نرخاندنه وی نیرینه پارو دکن دبیجن نا روزین خونه کشتیه جالی هنه کسان به آتیه کشتن و دنگ خوب بلنده که بحث عدالت دکه جوی روزیور و باوی روزینه دو عدالت دیگره دبیجه چه بسری که شامن هاتیه درخن هوله خونه کشتیه دو ساله لدو عدالت دیگره و نهال ویدرا الاستودیو میه برز نظامیتون بخیر هاتن سرسران هاتن امجه پاره ایشا و نه دخوازم سر دابه ببیجم يعني او ايش هكون هيستكن نقاسي وبجي امجد دلي هيستكن وسباس جبو هاتن اول وين اسطنبول هاتن وبرز دمير تاشره هبدتني بيكاني دري راستراج من بالافري هاتن ونهاتن استوديو ما از نچوم مالی اما جوالانی راستراج نهاتن ويدرا زور سباس نجي وساقبه سرچاوا از چی ببیجم از بارم کیمه یعنی نکارم بحث تکوشنا و دو سال دادن بحث عدالت دو عدالت دیگرن از بارم کی کم بمینه بچه اون بحث بکن یعنی مثلا دو ساله و بکر هفدتنا پیکانی کی چه گود چما عدالت پیکنالی به ولایت مگوی قاس پارزر هاتن گل هف بس قاس پارزر کرتنه بس عدالت دکن چما عدالتك لوی ولایت پیکنا و کجرن روجین نابینن درا دو سالانده روژین لنوا انیورسیتا وانه چه بیاد نوا انیورسیته دا بیه ایجا رکتور لوی یونتم آلوی داره یعنی تشتا قاپات کن دخوازن بدن قاپات کرنه و سرکلی دواملی لسر انتحار خبر دادن نا انتحار کریه قمرا قیدی هن الوی داره 207 هب قمرا دو نوا انیورسیته هنه هنه کاجه سیل کرنه هنه کاجه جی قمرا کل لازمن کلوی جپه تلفن روژین مزد کن بوانا لیستنه و حبکی جی دیسا حبکی راجی گوتن بوزغه ویانا شغله جا چاقی که از چوم انقره با عدالت با قانی بو 4 جار از چم انقره حتی چهار جارو وزیر دادر را هدیتن پکتینن وار بیورا داخل بوی راجی و پارتی جی یعنی کیجا پارتی دو برا با من مالش سبیه خراجی گو مگو کیجا دو برا با کوهاتن مالا ما تلفون بکن جبون دعوا روژین را یک کلمه کیجی گوا خبر بدم بجن ام تخوازن ام تاب ببینن دعوت بکن از دچم فرق نجما پارتی یعنی از زانبم او قپش کی رونایی هيا که جبو دوسیه فایده هبه اتچم هفدی تنتکم او رونای خویاد که او رونای کند بیشن اسپچک ببینم او رونای خویاد که نه فایده وی ایلا کی هيا البته گوا کو دستکا پارتیا نبونا دستکا ملت نبونا وان یورشا نبونا یورش öğrenciya nebuna o mücadele mıcı tabii ki önemli mıcı per mücadele kir yani men mirne da berçave xo disaji adbem azambam az bem kuştunji az bimirim jim bukşunji disa az davj ve dosya barnadım tabii ki xo tadi tane az mücadele kim az disaji لمالي صبر مناي أزبم از هيك دنجي تشكيل بدنيبكم أزهرم أنقري أزهرم باسوجي دچ موانته می باب خاطر خبر دم از راحت نمل ماله بشاف خوا من تحرمه جرا دو دا سه دا یعنی دلم پر خراد باش بو في کچکی چونکی کچک پر فقیر بو زرارا وشت کسرات نبو sadece کو اوقل قازامیش کرد کیف و ودات دگو از بخواینم از بم öğretmen babam قازامیش کریه و bu şekli bunun sebebi jiyanavi بیاوه بلیه بیا جنایت تفکر کو دهب دناجی درکتن دوی اسنه دا جا دولت و سعودی به شاهد کو بلکه ایکوی حلانی ندانی نه ابو اشیاء کن وان جاندارما دکتورا و ایکو اتوپسی کرنه بلکه دنای وانن سالا کی اسامه گراندن
Go bulaş olabileceği bu şekli. En son baroya Ahmet keteki ez hatibû min vekaleti dawan medereng dawan dora haşne mehadar bas bu müvekaleti dawan jî. Çünkü bu gobra destek bidin baroya vane behavra bixabtin daha çetirdi ve o baş bu ahire wan her du dena tespit kirin. Nayt eren ev tecrübeli ve avukat Diyarbakır müvekaleti özel davi jî و بهاورا خابتين آخر راپورا دویا هات جا عدلی تو پاکستان گو و بلیه که هر دو دنا سر وجودا روجین هاتن دیتنه او اف بصايت كوشينا وابو يعني واجر وبحث عضلات النكره ولا برخو ندانا وبيجوتنا ريتور رازي ببانا محتملا ما يرو بحث بتشنا ذكر اف بصايت كوشينا وبيكات ووجه ميناك جقال لك سان رجل هم مجادله ندانا وان شيكاغو حتى اورا كنت دا اوتوبسي كرن لواني لبرخستا واني مگو از هرم ببینم و هنا دست اوتوبسي يمكن ما اصرار كر مچودي از هاتم يعني من اصال وجودي مذاكر وان بريا من مذاكر بود بايوان رأسشوم من مذاكر يعني ده وجودي ده يعني بوزرما جيتنا بخرانا بو شيشمشنا و انسان كي حجدار واد اودا من بليت كه فرقت كه اجا از هاتم دروا از خدا چوب مخونه دی مبرنندره امبولانسه درزی مرزیال مخستن باشه اینکی پچکی از هاتم سرش خو مذکر والی وانه و امنیت بدوری و رکتور وانا هاتن ورنندره امبولانسه قدم جیل شونم بو امشیره جلوه بو بدی جوان را گوتن ون پیاون بزی یالنز براخن هر دو سوار بون رکتور لدوه قاپی امبولانس ما چار پیچی ما وانا دری گرتن رکتور سوار نبو اول بر دری مگو دارید که امنیت مدوری و والی هاتن از رابو مگو از جوان حرمت بکن تدی مازنم براقه و مدی گو یاتیات کو بشی olmaz گو نگو باشن sağ olsun yani osa denge bülent medi go senin kızını bulmuş go intihar etmiş yapılacak bir şey yok az da per aciz bu daha مخنقت از پرید گریم ومدي امنيات مدوريجي لما مذاكر دلي ويجي خرابو مذاكر كي تشبه معرف قرار راس بجي لا كيم نزيدا كلمه كي كيم زيدا حياتي دا نابجم امنيات مدوري جو نظامتنا ve ağlama go rojinin tırağın arasında eğer bir cinayetse orada belli edecek fakat vali secara bu sermedahir bu medigo daha yapılacak bir şey yoktur intihar etmiş gölün içinde bulmuşuk ve usago mu go na hoşdar oyavan digarın o avkasa dur cemaatiye ditine la aynı bilgi bata ditine me gota belki 24 kilometre je üniversite durat ditine İca kuman vana go içkago ısrar kırmış ısrar kırmı gona intihar nakliye kesinlikle tişki intihar etine ya az bir sabiye kuzanım o mudi tedarabu hers bu ku eve payabeydi mudi go Nizamettin Efendi otopsiden sonra ne çıkarsa onu kabul edeceğiz. Aynı bir şekilde nakem nazede hers bu. Peki biya Brez Nizamettin. Ev doz lukud khatme yani sorun dikude ev telefona gotun meşandiye veladin Avrupa İspanya'ya levidir hatiye le kolin kan tşek telefon derneket ev lukud khatme wazir dadi mesaj var çıko bu adı çaresel bekim ne bir rengi göz var. Tamamı şubamın leser yönetime üniversite rudne çünkü ev şefaat levedere otopsi 8 saat devam kır ev maruf levedere ayırmış ne bu rektörü o üniversite ya devamlı bu والی را خبر دا سوجی را خبر دا چون هنا اتوپسی نکربون دست پی نکربون اویا چو سالونا اولی کسی جرا نگوتش کی بارو başkanı jili derva bu gereka wine işten aslında براستی çu ceko bedena rojin loye bu tavu savcı çulve dereci yönetime okulu rektör paşa ko derket men fark kir am mevrin salona dneji kumalve deredi yani 8 saat devam kir اویا hiç ve deri ayırmış ne bu وکا مریشکه کی تادی دبی یا سری وجه که بپرته دچولوه داتا شونا ما اولی خبردان عجبا ما بچه شکلی ویا قاپات کنم بجن چما ودشیره و کی ودشیره بیاوه چه ودشیره رکتور üniversite çünkü hem ihmali van hana süce van mazın haye o hem ji yani jüvi gündeci o öğrenci ji ana xaberdan eman tav hem hev digrin tevekki dibejin akrabayı vine daha bir yegani vine بريجي كشكار حسس كرنا شونا يورد بلاغ دوانdan yani rojin jivoy kuştine nebirne
demek ki kubrın بچه شکل کردن و قاندرمیش کردن و کد دستی آن داوسات بردم را وید من داتینن دوی گوله دوی اما بیشن و انتحاره بوی شکلی yani o her du dana derketin dağ ciğerevi daji aftanaya resmi olarak da dosyada yazılıya nefsan diye ucuda ve şişmiş nebiye o kinci vici memezakir kinci vi hapki tişki nebu nakat yabun ha le gorawan او dibejin اجدارو داوه da بکو اجدارو داوه da buna ava bahrawane شورى بخوي ايوان جليوي كنجي سروي اتفقت يعني بفي شكل بليكو بريز نظامتن اوجبك دو سال دو شوبينه لكولين ديك ايدي سر وقت ويده هر مجال ساعات او خوش بزور سپاس بريز اكتر سروكي بارو ي امد ي بريه ودوان جبر كل كردستاني جالك بويار قومين جالك مجاري جور بجور وشوبان ديه وباراستي ده مانا دادگهان و درباره دوسیا روژین ده اون چه فکرن جوان تشتین کو بریز کبایش پار بد که بیاوه تخز محتمل yani cinayete li ki çi de dişere de dosyada ku du salay encam naya girt uçma naya girtin encam minakek bir rengi hatana mejiye heyel berdest disa sarhoşiş ki nizametin khazın da ali adli tepe da ji sıkıntıya kerem tamam bra gorbiş ve روزینه کچه متوایه براستی که ما بینه کچه متوایه تکوشین که پیروز نشانده بو وقت سمبوله که نظامتیم سمبوله که دوی واریدا تیشک نکام زن تیشک وام ببین اکا گویی نشانده اجمارا اری بکدا خو زارکو خودید که لبلد مال خود مالک بختوار نف زارکو پر بختوار زارکو بحث کریم بسن کریه ویجی نشانده بحث کریم که مثلا خصوصی کچ کاپ انا چار کچ کمنن چار کور کمنن از گاواج ایش داتم من گاز ده بجه زوجان دینه من گازی الف روجین کر خرجلقام دوام قاسیه بالبرب ایجا روجین پرفقیل بوش کاندی بو على قدر کسی نت کر ساده شغل یا چالش بود در سو بید زانه گاوا گوچه زانگه ایجی ویدیو اوه دیکشینه گاوا در جیر بدکاته ویدیو دیکشینه کیزا خوشه نابه هر روزانه گاوا گوپر داخبه پرویا داویج بس باورم به کامرا دیاخوان را داخبه بریوی دبی زیتی شکی بسین بدری ویج دکوری جورده در تی دروا ها وجه پیوا کسی نابینه حجدر ویا یک کنه خویا کرن شو بسری خوش پکی yani mesele ki dve meseleden bejin ki dozger ki agale persin ki vetke öbece ki ev keçik hecdaz royetni hecdar o şuna dedi 24 kilometre burada dedi. Efseri hoş pek yiyecek. Tabii helikopter cidgar ya بدوربینه مزد. به شپت حرکت کی. جی گو هرما گو جه هندا بیلو ودری گله کامera hani. Jordi der ketiye ودری زانیگه ودری در دور kamera zedene. Wan kamerada hamu wan kamera kontrol kine. Ne mümkün? Böyle istine. Böyle istemeci emdizanın. Gele henki tiştene kadam zanın. Emdizanın ki dave ne kadam zanın. Mesela قتل كنا طاهر الشيء ده ده كاميرا كي خويا نكر مرة شدة سوي نكر بالتمام إمكان يا ما فرصة ده بإمكاني أو كاميرا زي ده كاميرا قوية الشيء أبغار أوقان أبغى تنجلي جولستان دو أبغى في شكل مثلا جولستان دوقي ده جد دوري عم بعرف مثلا جولستان دوقي ده جد بين كي دقولة ده كتير ودري بله وان شوبي بيجي كني كارد بن شوپی گویی که گودرنه که با ارتج بیارد. دوی مسئله دی بیابه. پیشیش برای باوری خوب کنه. بله باتمانه روزگارات قسماس بیناوی که چه کمانه که بیابی. ایران دوین هیچی رکاد کردن که حوالا گلستان بی. بیابی درکتن. دوی مسئله دا که کی نظامتی بیان نشوپاند براستی جم تمام. مثلا وی قبول کنه بگوتن دبک کی زمان خوکش تو انتار کنه. نه نه که کو. مثلا دوی. مثلا توی بگوتن. اما متى ما شو قلت مالبات شيء بيجي بتشكي بكي دوري ولا ما يشخر مسام قلنا دبا ممكن افيا ام دزاني كي مساله الفدري مساله كشتنا زنا مساله كي بوليتيكا بسبب نيرينكي قالك جنتين كشتنا دبن اوكي نافي انتحار الوانتك فياج ممكن قالك دوسيا بيها وي انا ما تتي دبا مساله دا دبا مساله وسا خويا كيكي فاعل کسی گو لگور دولتی به قیمته. او خیات کی. یا جی پشتاوی خورده. پشتراست لگورا خو بیاوی. وان کسی دو خازم مثلا گوریستان دو کیده کرد کره والی درکت. اريب انجام دوزا گوریستان درکت وین دیرنا پشتراست که یعنی هنک. بیا پشتراست. دوی مسئله دا جی بیاوی.
عادی تب کاره و تثبیت بکش خو یعنی بتخمینی بری دیتنا و پاش و چند روز بری هاتی کشتن قتل کرد جناب کینگی به دستای به کار تثبیت کرد ما مساعدات تبع أبي فوتوغرافي از میکارم تمامی نشان بدم من أبي ننجي بيا صادقا برينا نكدا أو دبجن حجدارو دا آويدا أجر حجدارو كود آويدا بمينه أوام برينا قابوق قرتنا قاشق قرتنا رش بونه تشتكو خانت كفيا هنا از فيها نشان نادم کم هندک یعنی بیشتر سه رو پنج رو کاره بیشه بیشه هفته کی ده رو کاره بیشه عادی تب وی آوارده کاره بیشه اینه کام تشک گواه گوتدید ویشو پیه هجده رو هندای هجده رو شوندت بینی جیه گو هندا بیش ودر 24 کیلومتر دور وتر تبینی وانا هموش پنه به چاب کی ویش اخی دلی خطبه کو اینو کسی کاره بیشه کی کسی گلو ودر دبی گو جوان گیشت به کی تشکی دنا کی گیشت به کی تبیانه کاره بیشه گواه ود بینی تسکن ودری تبیجین کی کسی اکیبا جیه بویره هنه او کسی ورن ودری لپکتکن دسته خو لپکتکن دسته خو بیا ماسکه دکنه کیجه گوتشه که جوان جیه بویره نبه ودره تدبیر خود سین لودره چه به تشته گوشه بکه مویه پورکی ازمارته کی جغرا امجین یکی و توفکا قربل ودره گوبینه و توفکا هل ودره تشکری که چه به ودره وان همیه یک به یک امجین به اوکی گوتشه خوش ناوجه سر کنه که تکن توربه دلیلا وان تورباتین لابراتواره طاقت ثروت کن یک و یک بیتکن ادوار روشن ده چی کم هاتیه کرن تشکینات یکرن تشتک تشتك نهاتي يكرن بروبلم دويدا يشكو تشتك نهاتي يكرن نهاتي يكرن مثلا ويدا تكاري هذا نظام قلتنا ويا أسقطي أستن كرن تشتي هري بيشن هري بيشن أنا ده كده أوكا قد خكرنا أوكي يعني دوس يعني دوسيا بس بني ده زاغونا محاكمة أصولا محاكمة ده قد من جماعة دويدا خلاص سلو بينجو سيادة إمكانك يوسعه ده بيكي دوسجر قبيجكي دبی که کسی عالیه لپرسینی بن لپرسین دبی وشارتی لیکو کسی عالیه لپرسینی بن کسی کو zarar دید پیش سوچی او کسی کو تن تمام بار کردن تن سوچتار کردن او پارزره و کارن اوکی بکن صورت کی جو دوسیه بکن لبر دبی که اگر صورت گرتن گو سلامتا جو سلامتا تحقیقاتی zarar بدهیشه o dozgar ve fikri de be dozgar kararı hakim kararı tedbir etmesine ki go suret ne esendir suret ne esendir de dosyada kesi tamam vartı ne kes bine şüphe ettin ha te kesi ki ifade vi ve tamam barkırın tabi ifade ne getiriyor dozgar hatta o kestin nav kitin lödre da ki yetiş ki şüphe kiriye Tabii hiç otopsinatiye kirin. Roya peşin, bir çava kiriye. Roya peşin. Kesi ki varın tavan barkın ve suçlar kirin. Te nav ki ilan ne ki dosya nişanlı da lebere ter gora xalasır pencim sesi ha. Te kararı ve şartına girdi. Te gotiye ki dosya ezvet şerim go kes dosya ne bin. Şu çıtı girdi ya. Teşkil vet şeri. İş xod beje xo kuştiye ya. Jboyi. Na. Beji tırkari ve şeri. Şu çe kanun gotiye ki eğer सूरत कितना दोष है ताकत है लेपर्सी ते के तालुके को अंजाम की बाश मारे से बिगड़े को बुया ते के तालुके वे अंजाम बाश दस कितना अंजाम बाश को के तालुके तजबर वे पेशे वे बिगड़ तकारीद वे तकरार बसीने तबेजी की az بريارة وشرطنا دستينم و az dosya bırakastım. Teşekkür vaistine. Teşekkür satına iddia ki teyim satına çünkü tamam vartına kesin götürdü bu ki tebeci bine şüphe de batın elbette. Tanaf kime götüye. Tana götüye de ki ev kes şüphe dikimce go rojine katil kirbe. Teşekkür kesin kim satına naf ki tanıl verir. Teşekkür çu veyat ki dosya ve şakayı te teşekkür malbata rojine dveseri. Malbata rojine. Jbu şid bejim. Goya vekili be. دوی دوسیه دا hani دلی کو دیتنه بیهاوی امجن پارزانی که نظامتین امالباته یا جی بارو بکیدی که دوسیه بدن بر هبدو امجمان دلی بدن بر هبدو امجر تشکی درخم از بریم که زانم yani mesela پر ما kalkır ve katıl kına tayir elçidir bir da komisyon kama bu böyle komisyon dosya megir ve dosya da ber ve eko talep kır me gol ve dosya me veya diyeceğiz dozgara got enviyat خواستن بله nav bihavi derken peşame her cari nav bihavi derken peşame bihavi dostat fikir
Nasıl doz ne fikir. Yani ısrar ne ki ne fikir. Dve mesele bir abi. Dve peki sebebi işe yekşe yeki gol devlete bir kıymeti. Yani kesi go ve cinayeti katil bu devlete bir kıymeti. Düz işledik. Mesela be ceza kırını siyasetteki yekşe kujer bir kıymetle tu ceza ne hoş ceza. Ye dersi mecli ne kıymet bu? Tabii. Evj bir kıymet bu. Guhati kuşunca katil kırınca tüvej bir kıymet ki. Bir kıymet nadiye. Ne bu sabah rojim hemelati ki ve devlete. Tici devlet vasifat ev ki tehemelati ho jiyana wan bi parezi. Kese ki ko jiyana wan davi ki katil kir ve çakı ki fail ve tüy fail der ki ceza ki. بله كتبه برابر Ceza şu bu şey sebebi devlet buna tebeş ko. Gava got vehne ki tedi kıymetli devlet buna tenamine. Tedbi edde seladarım, ez hukuk vaaz dikim, ez kanun tayin dikim, ez dadgah tatinim, ez girtigah havvetkim, ez kesi ceza dikim, sena ve civaki. Sena ve civaki sakı ev dikim, ev kesi atiye katil kirin, zarar ditiyeci, jibu malbat avici, ez bir kesi ev dikim ki, ko binavancı der ki, henki binavancı frebe, lehember mirne, ve hember ve hendakirne, binavancı ki frebe. Tvejna ki, ve vazifeci tibi cinayeti. Ez xwazim piçek balê bikişim ser Gulistan ji ber ku yani piçek dişibin hev duwarê wendakirinê dişibin hev. Malbata wê jî xwastin îkna bikin xwe kuştiye wenda bûye malbata Gulistan doku jî li Dêrsimê ku ew jî xwendekarê zanîngehê bû. Malbata wê ji dev ji tekoşînê berneda pişt tekoşîna bi salan gîşte encamê û kurê parêzerê wê derê waliyê wê derê hat girtin û gotin ew kujere di heman demê de walî jî tiliyê wê jî di nav de heye di heman demê de piçek dişibin hev van her du dosyan û çima ey Gulistan piştî demek ki dirêj hat dîtin mesela wezîrê 6 salan wezîrê dadê Akın Gürlek dibêje ez hatim ser kar ez ê êdî behsa edaletê kir kesê ku failê meçhûl be ez ê wan bibînim darizandin wê dest pê bike û ev dosya Gulistan ji bekî mînak nîşanê civakê da piştê failê Gulistan hat dîtin piçek hêvî çêbû ku ê rojîn jî bê dîtin lê ew bê encama biya we çima Ana siyasetteki bir cezakırını heye. Bir siyasetteki devleti bu kuyu. Digelek dozadan birini nayi cezakırını. Muganka go ya fail bir kıymete. Mağdurcu bir kıymete. Ligorbi. Bir çabinleri. Demek ki faili bir takım çet beş takım çet abi. Yani Ej demek ki tekoşina keke nizametin tine buna. Ve xabata ve kesin kaç dengi yok dengi var ne dananina. Hem bejin civanên ku zanîngehê dixwînin xwendekara nemeşiyana negotna rojîn bir nakin rojevê kedawancî nî bûne pevra nî bûne vê ev keda hepar nî bûne îro em datin vêdirê yani vê meselê îro raya giştî piranî dibêje ki rojîn hatiye xetir kir dê bawerî de roya beşîçî diko rayadarên devletê digo ki dibe ki xwe kuştu be yani xwe kuştiye yaşî em duê şüphe dikin îro kes vê kare bêjim Na her du denat payra ku derketin daha savcı açık jmara go biz her iki yönde de çalışma yapıyoruz. Ama go ali intiharı da xebatê nekin ev cinayete belliye davdenat tespit çünkü. Mesela Gülistan dokuyu da teşekkür ederim. Gülistan bedengel verir bu. Salaveye duduya batvarım zanige bu. Gülistan havalevi he bu. Lavke bu havalevi bu. Vakit teskirti be, vakit şeki bu biyavuz bejin. He bu. Ev navdiyar bu, zambun. Yani delil he bu. De mesela rojin çan roya çe zanige. He nubiye zanige. Se rol vedere ma o sabu. He nuçe, he şu deri dore konu zane. Yani tebeji vedere derke ve evare derke biciki dara yani mümkün. Reyne zane çünkü burada hare. İhtimal kimezin. Ve safit yaxo, ve dilpakıcı yaxo. Hat kapanır, yekti şeki go, be baver kir, yacı belki rafandın, emin zan. Belki rafandın bir şey, emin zanı. Deri dore bu sahip ki, be abi, ev hat seribi. Hat katır kir. Jiberi ve kezberi, iro tişek go vere kirne. Veziri dadet beje. İro ma pergal gari na, ma hükümet nubu. Hükümete kanu hati serip ki. Gora nerina یک وزیر کرد بودن بیا هب که بیا چاکی بیشتر پیاره که جبو وزیر نو اکی گرله که ناوی دیگه دوزه نکادا گو پرهات روزه به اینکه تسنی نکاش در حقی داتا گوتنی زیرا ایماجه کی آواد کن اوی ایماجه کی باشو مثلا گلستان مثلا در ورا گشتی ایماج کی باشو خدای بکن با این نکاش در خواله بله مثلا روزینه جی روکی بر روکی
Faale ve kimin birader kim oldu? Jibu emeşi de canlı programa kudis haminin zaman. خود استمه به Rojin ve bina rojin yani kese bu bir abi. Enek usta sozdame vakti ku em çün pera görüşmüş bun akıl görler. Go ez cihaz bişinim vane. Ev şef kilo dere neze ku nokta ku rojin onda biye. Telefona kilo sinyal de go ev bu şekli em çözmüş bikin. O avda doyaji go ev 10500 hab dana mezakin. Her du gün şübeline mulaqasım o ciku cansız bedene vidine o bardağcı kuy o mago dnava üniversite devam güvenlik kul ve nöbet edigre. Çünkü wanji görev xona kiriye 17 saat per haberi donma. O an kamera ko ciku tedbeji sil buna go ama wanji geri binin. Van tişte ko gotiya ko beke yani dosya zelal baba. برز رفات ما بحثا روجيني كر لتني نه روجيني مثلا گلستان هبو اللي هاتروني كرن اللي 6 سالان و دابو كوجري ونه ديار بو مثلا برز اكتر اني زمان روشلات هي روشلات لباتماني وندا بو هيج كوجري نايزانين gelek jinim Kurdiye bir rengi hani kujeri ve naizan u demeke wendane. Ev tesadüfün biyawe li Kurdistan'ı tiştem bu yerin bir rengi pekve. Böyle yani Cara yakemine emu keke Nizamettin usta jnezik ve abd binin. Be münasebet emji sabr sersakiyet kazan. Jüy malbat era. Brasti ev rast murad karabeje siyaseteke nezikatiyeke devlete yani ne Gülistan'da okuyucu, Roosevelt kızmazcı u iştera bejim gelek kesen ku iro emd binin mesela jaliye راسترات جالیه اندامن ارتش و جالیه چاویشن پسپور و راست گلک لیستکاتن و امبیژن جبوناوی مروف دکاره بیجه که اف و ترسه اوه فکاره که امبیژن والی جی دست به که دا خواستیه سر بیاره سر دوسیای بگره اما خویاد که کسین صد حزكريين آلية دولتنا ودل دولتنا ده بقيمته منا كي امين قلت نا تستمر مناقض كأبا مثلا برجي ما بيستبو كو لسر مالبات هناك ام بيجن بالريا تلفون يجي باوا كدن قاف خارن هنا قاف تين خارن تهديد تنكرن مثلا اب بيرا كد الشوات دل مرود شوتنا هكذا جواك بي غمجين دبا يعني قالوا كسن كو دبي روشه دا و لهمبري و بيرا خمجين اوقاس دل شوات قافا كو قافان دخون ام بيجن تهديد دكن کینه آلیه خود دیار دکن یعنی جبوی چه وان گفان دخون یعنی دخوازن سر بیاره بگرن دخوازن هنگ یعنی وقت کوشینا کجالی مالبات وقت داین سس بکن یعنی آرما کنو کرد یعنی مثلا کسی کی نورمال ام بیشن که هستن انسانی پیرا هبن لهمبری وی بیاره نابه که مالبات تهدید که کفاله بخه yani gelo evan kesin ku tehdit yani buraya telefonu ya rubru ya jibe eve yani Armanca van çi o xuddedin diyardıkın yana mesela kine çıkasın. Numara var ne Türkiye'ne başka yabancı numara ne ama olsa her jarki pazar var jarki 20 jarki. Çıl beji tam yani mesela yak şey var var. Avya normal. Debe bere inga mete ikas kırbu ma gotu jve doze vekşe. Tema godari nekir. Tevket beje. Debe demek ki nezda. Ev ko kese gotu pebir beriya vekriye. Emi ve emetel bawe veşer. Evet tabi kuşun. Kuşuna kaç katta. Evet şahit ve zamanı ve par ve ne bir zaman geçmiyor. Tema godari nekir. Emetel kabusa yapın. Ha. Demek ki nezdacı ev ki got peri devlete got pes ve ev devletini karata muhafaza bkedi. Mesaj. Ev her roşte mesajı bir rengi şu vakti dest bekir hatına van mesaja. Hususi et farkı da bu çağı ko az biçuma Ankara çağı ko az biçuma vane ba Savcı temzet kir vay
اورو إلى مساج داتن وصل كسي زانت إيرو هاتي بخويت نا ديوانا إبرة نزونا مكرم فترافيك شو حتى يكون فترة تمام انسون ميكي بري حبكي جمرات او نمارات تركيا بو ويك جيجي نمارة يابانجي بو دست خود تجي قولي دامان چكر بو فوترافيك شاند بو وجقاده مرا شاند بو وخبري نخوش تشت هم جقاده مرا تشينن جبراي مرا تشينن مال باترا شاند واشو ممنيت مگو مثلا كي هوا هي اگو اما بينن بر مالا و قمر ايليغنه كي اما قرماي بدن تواتي تاريجي كي برا بوليس بتارا ورن وفياجي نكرن يعني تشكي زلال نكرن أنا كون بخازم دباكو نادين هنا جيت تشكي جمارة نقول نوانا كينا جماعة واتكن يعني حتى نها تشتكي دربار بان كاسادا ام بجن سوجا كي سوجدار كي لورتتنا نا ايك تهديد كرنا نا ايك تهديد كرن كاس لورتتنا يا لحبكي نمارة اوا تركيا بو از چوم امنيتي لو داري مجوان راغو دايدنا از هيرس بومنكي مگو يعني هيش مشقو اجيو معايا وانا جيب سر ده حقارات اتكن كفريه متكن ما بكشتنه دن تاديد كرم مگو وانا كينا وان درخن و اخري قومسير بروچو او دا كيدنه كات بالجساره جو فيا جوانيه جو 54 سال عمريه و اقامتها وجي لمراديه الچسيه جو ام فيا ببينن و جو بيدا يعني واي بو ميكي تشكي يعني جمارة نقولنا مادية قالوا جيك أوي جيك روجين ليد مينه قالك جرى شابمانية ده هات أمبيجن وقت نوچة مديد فقط لو داري أمبيجن كاميرا موبايل ياجي دناوا وكامبوس ده وقت الدركتية وقت جو أمبيجن يعني مثلا وينجي تم دبيجن وين دبيجن إهمالا ريفبرن زانينجه هي أراكتورية هي چنه دبي داري ده مثلا كاميرا هنا ج قفا كوج يورده درد كذا شخونان إيفارجي خارية وبديا غرا خبر ده دياوي برساويت كارجا شخو سيرولو ما بو دبي منان خارية از هر ما ماركت جينيزه يورده شو يورتجي دناو بخشي يونيفرسيته مازنه وحتى بر ماركتجي گورنتلی خبر دن جدی آخرات به دریجی نشان داده دبی ازواج چمت که ماندره مارکت ازش خورا نسقافه بستید مش قهوه هست کرد و بوی شکلی ناچ مارکتجی جدی آخرا جی نگوتیه تلفن لوی قاپات که دگره ری دوام که آرا مارکت و دبی بحری قالدرمه دوربونیاوی دورا 400-450 متره هیه چونکه هجدر وی علوی داریم تاخل میشه اینکه قمره دبه کدر باست به لبني حبكي قمرة لبني ديركت ساكنة من ويا جوداري كر سوجيجي جوداري كر هنكي لوي قدر كي تساكنة تلفونه ويد جيبه هيدا عيني بشكل تلفونه خوش جيبه كيلا كي دار تخا نماري قلامشت كه لهوالا خويا اوديت جرا كل باهفت اوديدا لجمع بونا راكتنا لبيت جرا دبيت هاتي شارزام بينه شارزا ويجي سري شارزا هي قابلتنا هي جا ام دويدا شبالا مشتبن ام دبن عجبا اوت پیشی دا چو تشکیات سروی کچکی دی کچ کراویا خلاص کر یونتما یونیورسیته نایلا چونکی ifade ویجی قارشقه و مکر نکر نان القارشی مجی حجدار و عملو داره بون مجمدور را گوج رکتور را گو مگو برا کچکو برا مزه مالبات ما عیلا پیرکا آیری بو عیلا ما عمرجی آیری بو مگو برا ورشونا دیاوی مکر نکر نشانه من دا آن الوا بجی هم ناس ناکن شعکاریه و ifade ویجی قارشق درکت يعني او تشكي مطلقه زانه چونكي او شف دشش ونيوادا و خبر دايه گوتيه دو نيوادا از چوما اوده از چوما راكتما 4 ساعت که و قالا چاقل تاشي كريه گوتيه چه چاقل تاشي توبت که مارونا بجا كوا از هاتم از الوارا که اولا متنه جنوبت چار جنا گوتيه كتيه سر اسمه چه قوالتيا خو كريه هنا هنكي اورنجيه دنيت چنلويت گرم مزد كن تلفون اوي او اوف حبكي كاك وقلاو الغيبي لدفي اوفي لدري الارض البرافه وصفوش كيش دانيا براف كي دانيا نظام بلكي انكي انسان ادن يجي برنا دانيا الوي انا افيا تشكي بالكيش مرد بي كو بشتكو مادا قلا انتار يتكن اوي چما بكفا اترا تلفوني تو تلفوني غبور تاوي و اوفجي نكورا او قصا 5 متر 100 متر پیش داد چون او قصا برز اکتر مثلا نظامتین بحث کرد به از آنم که چم خونه کشتیه دوسیا دیاره اتوپسی هاتیه کرن لگر وی دوسیا کواتیه
tişmuş hatiye kirin ve go otopsiya bir rast bata kirin kujeri bata ditin. Muhtemelen ki otopsi baş hatiye kirin ya da problem ki dur da heye ya da hatiye aslen kirin jalini kesan ve o ne diyare. Le dosyen bir rengi de mesela vezir dadet ki ve devri de bir az kujer bebinem. Aqaz zahmetek velatek kujerek nikar bebine. Vezir dadı her çan soza de bir az çedersin bir az bekim dağıyan irkandran dike peyamandı de Türkiye nikar kujereki keçeki ve hatiye kuştun bebine. لفو تفجرك بدس بيكر ما زحمته وقص وبالصالان دنافي كاردن زيادة كاميرا بنت تشتغل بكل تاسف شكل يعني بيال سريع ياكيني نكي Ali Gundji kamerana. Her deli Nava Gundji girişi çıkışa gunda disa kamerana bseciya. Loy dereci baş kontrol nakirin jimarana gotu goma mezakiyet şkitne. Nişane manadan kamera. Roja avuli gava rojin hında bu. Bale. Kamera öyle binir bir abi. Böyle teşekkür kaç bırakıyor. 5 metre kilo disa 5 bra. Lvedre tamaşamanê me jî pê zambin. Rojek o tayrê çat qatil kirin, ew roje ew ki ji morgê ez û hevalkêm Ramo em hatin adliyê. Em hatin me serdozger. Me got ki em dixwazin em cî bûyerê, min ji hevalkê got me got ki em parêzer. Hevalê me hatiye qatil kirin. Serokê bora me hatiye qatil kirin, em hanin ciyê bûyerê delîle top kirin. Be delîl hindan ebin. Em çûn serdozger me hatta tişek balam kişan bû dawiya heftê bû. شاركي بلوجين كي سربو ويا درخست شو قاتل جلد خوكر قرباتي خوكر دمر حتى مع عربك زرهي سوار بو اجي بير سوار بو تو دمي دا والي غاريا لما غاريا تليفون داكي جوا نافم جو سرخوشي جمر جو والي ودمي اوكي بله ام چون جي اوكي مديريه سوريا الودري بو روجا بيشي جمر جو يا başkan dakika الودري بسك نكو مديريه اوكي بينم سردوزگر اول كي نكاجمر ام دكاس مديريه ما Şu kadar edeceğim 20-25 dakika ya da saat indir zaman. Paşa der ki şu. Haşem yani her ev kamera polis abi bu kişan bu cevki. Jüvedre çen saniye gem derket. 8 saniye doğru diramda 8 saniye. Hatta girten kamera ve yapıyor. Kese o kamera dikişine polisi gotiye de semlekat vatbu girdim paşa pe haybum disa pelkir ve deme bir şaşiti müsakiri. ادبي باوري طب الولد تشتكي هات قوتني او نيف ساعه يقول ولد جفيان شو مشو دركتن تبينا اماتن نزي جامعه مثلا الولد تاخذ سلاح هاتم شو ده فكر يعني قوتن وادي شار دركت اولانينا ما فكر باش الفدقر دبي مساله دي صدم برچاوه وادن اورو تشكل مك ميزان sanki şekil neşne gomarın cebu yer delilin tamam diyor debey mesele da roja seresi be Havala bir şevne gösterisi bir. Rojane kamalı bir tehsiye gotun rojinin day. Televizyona da emtep ihsiyan. Temp ihsiyan ki keçeki vedrej bir bajarı camide çavane üniversite khane o hatiyen tabi. Terketiye o hajetine. Evya şüphe evkeni zagon dibe ki dozgar ki gava go tişeki haber ki jiki girte ki go suçeki atekirne. Avda saat orada darbas bu hina haber ama pekst. Derhal gere lepersin ki vek. Gava te lepersin vek. Tebe az ve nokte projin hında. Çey elvedre. Evvel kamera hammuya bererdim. Dedi ya dedim sinim. Döve demedi döve deru doğru da ki iloş karab perse. Ki telefona akfiyet telefona ki bazı girti elvedre. وانا حميت كريم تليفون ضحكينا بله وانا كسب بكي الودري كسي قول قلبي نوبات تقرن اوكي اوليه دبي كسي قول ودري يورد منن اوكي دبي كسي يا ابو الماموستا aynı şekilde çardağa kilvederi heye çar marv bnevi çardağa runiştina rojinji tkabber kaldırmaya düşün amara darbas ve en nokta neyse kolvederi van her çar kesana seri avul ma tevcira go ma ifade vana girtiye tişkitine Van savcıya dakiş bun daha bedene hatın. Disa maj savcıra go mavana tespit nakye go ma ifade vana girtiye. Ma go tişki ava çeviye savcı avul gotiye. O nam mavana diye. Seri de şu dozger. Kurtarsı rezatır bak tamam hendik ma. Diyavi niyetavi gavat bimel kararı veşartine girti. Go anka dosya mağduru ve mesele. Dosya khubganna dosya zamuna ifade kağıtı girtiye çi delil beredane tane. وش کارو داخواست کی بکنم. بله. ویجی بشاته جوید. یعنی این دوسیه چه به چتنه تک راپوره اکیم زن کریمینال زن راپوره تبعاتی زن کو مثلا داره و نزن و نده. ifade koyup ifade ejdi ama kesin ko ifade on gitmedin orada. Jiberi yekeci. Gava kodu sevi bir abi bilmeşe.
niyet ev ev ki dosya ev ki demek ki direjda bine desta böyle o paşa beje ki kararı 5 opantını bile. Niyet ki bir haviye. Ama bu malbat ya koy derket. Ragişi bu bela bu. Bu idi herkes de beje rojinatiye katıl kırın düve bavariye de. Jber ve meseleci edi dozgarici mecbure. Gazete dadeci mecbure ki faale ev ki faale rojine de havale. Ki sebep be? Ama yakşi Zede ki be ve der havale. Em düve zanın ki tedide koşu keke nizametin ratın. Teşterikatın sere malbatı ve koyad ki هنكي كمان خدي بهزر وهنكي تكسي قوتنجي تن محافظة كرن لوان خدي تقدر كتن سبب هذا روش كي بال روشي افجي افي فيديو جي وقت كروجين هونداي بو بيلاك كيلو داري دركت قوم ديه تاكسيكي سبيتشيال وداري aynı saatte bir dakika bir rojavi digre o taksiki spiçye ve jere o lbakır evet şahit belki kamera bir derki okudur برز زعما اتخوازي لك برسم شويه امي فيديو مي بارفي بكم تماشا هنا بشره افتك وشنا نزيك 2 سال بردوام دكه ها تكوشنا 2 سال بردوام دكه باندور لسه gelek kesan dike bu minak jibo gelek kesan saat او خوش بد السيده وهر وها بس تكوشنا ودكن اللي gelek kes تكوشنا خد زرت كبر جوان يكجي هفسرو كد هدا بي بر سلاتين مرتاش بو كو نها بير هديتن بيكاني وجا قدرني بقريان ويجي جو goş تشرستين بي ازي بكم اتخوازم بك كي نزامه تر هديتني بكم وشون قدرني ولا ودر هديتن بيكاني işte bu gazi makriye وچا خاف چگو نرینه وی چوب درباره وی دوسیایی ده چه بوره پارو کرد کارونه که وکر وی هفته تناخویا بده میتاشه لما والدوسيا روجين تاب خدي دركت ام پر پی کیف خوش بون ساعت و 45 دقیقه ام پرا ما هفدی تنکر شو چاقه کام چون چاوه متجیبو یعنی کراب گریم بزوره هوگر هات لوستیم لفان ما هر دیجه همه اسکر ازو بری خوبون گو تا حتی وراوه دوسیه آنیه گو لپیا دیک بسکنه گو سری مبلنده گو ایشالا بیزنا خواده او دوسیه زلال ببه گو قتل برنکه و کیفا ویل جیبو مورالی خوش بو هم مورال دادامه هم جی خبر دادا دول کن اصا خوش یعنی وی ساعت و 45 دقیقه از لوی در امام پر ارنگی خوش دا پر خوش خبر دار سر دوسیه گو ابوقات ماجی مزد کن جمرا بقاس نیف ساعتی 20 دقیقات گو چمازو او قصا او بخوش ده همان ده پارزره ممتین اکتر پارزری وی ده همان ده میده چگو جوارا جبو خود درکتنا دوسیه جبو خودی کرنا دوسیه گو از سری دا تعقیب کم گو مدخواست کو از زو دعوتلی الورب کم گو من جبر کو سری ترحت نبود دلی تشکاندی بود من زحمت نت خواسته بدم تاز بجم براد و اسم دواره گو آیلا مجیش خواهد بود تعزیه روژین و بوی هوای گو عدالت باقانی جی لسرت سکنه حتی گو مالای آوا خواهد جرازی به گو از پی امینم گوان میشتبم گو که به دوسیه زلال بکه یعنی اپی ما خبر دا و ارنگی خوش نشانه بدا حتی جمرا ارنگه که او نشان دا قلم دستی بیدا بو گو صادل سر تشکی نسکنه بالا خو نده دیار قلم ام بجن تجوی دیار الورا شبالی دبی بالا خود تمامی ندلوا گوه گوت بالا خود تمامی بدی لوا بلکی دویالی دا تشکی هبه شبکی دنیا هبه گو تیویا فرق نکی گو اوی جدست هره گو چاقه قاپات و گو به هر شکلی دشونمیش به لسر تشکی تنه نسکنن گو پارزر جی و اوی بارویا جی گو برا تمامی هر کس لسر بسکنه گو بیا دوسیا کی پرو نملیه روژین قیزه تنه نه قیزه ما تمامی خوشکامه و بلیه که یعنی جنایت ده بدنا تثبیت کنه چه مزلال نابه. بده بلا هم تماشامان مثلا جو که نظامتی اینج بیشم dosya havaya da takip kılına denk başı yani bizim grubu ki pareze bu takip kılın ama her gav takip seri hatta davi takip kılın gav gozedet bela baki teşekkür zede bela ve tebe takip kılın şey başı ve amzan tecrübe mehnet ve ki gele kafale hemen bizim kireka cemil mesela Gülistan'da parezere ve havale ne kadar şey ben kor tecrübe me şu an ben ko ihtiyacı var ben hep teşekkür gotun ve go تشكي بارك كسر مليمة وأنا متجربة وخش كرم بارك بيجي كم بخازن تشي دسمة دا تجي ببيني كات تشكي فكرة كي بدم فكرة خوش هفرة فكرة خوش هفرة بيجي فقط أو غروبة كي جرك تمامي دوسي كوب ماشين أو غروب كيبه
بله Koşuvez bu ve dosya kada xuda ve dosya evet çetre şart içedir. Xozi bira bena abun, xozi bira ne naskribin ama bira bakabit. بله ساعت خوش برز رفات قطنا ويا داوي جبرك وقتها ما خلاص بو Yani أمي دي gotna برنامج خلاص davi بو ve şu bre Selahattin Demirtaş gotiye ku ez bu wezîrê dade ez pê emînim wê lê belê Brez Axtar jî got wezîrê dade ji bo ku nû hate serkar û van bûyeran jî bûyerê ku ji raya giştî re ji gel re bûne mal û herkes jî ji xwe rojînê jî Gulistanê jî wekî keçê xwe dihesibîne û herkes bi rewşa wan zane ji bo ku hinekî berê hinek em bêjin derbarê wî de şik û guman û dosyayê em bêjin ku ne li rê hebû devlet jî dixwaze wisa qenaetekî îmajekî wisa di derbarê wezîrê dadê de çê bike ew jî em hêvî darin ku bila birîna ku di dilê van malbata de çêbiye were dermankirin û pêçan ê dinê kî bike baş dibe. بله ساعت خوش برز نظامتنا وقتها ما خلاص بو ام كيف خوش بكم كرميفا قطنا ويا هري داوي هي قرو وج بالا فرقياتن بدراب لزو بس خوازن قطنا هري داوي بگرم گوتنا منا هری داویه از انگو بانگه که تشکیل خوازه کیه لتمامی پارتیا و هرچی ایکو یتکلینه د مجلس دا از بانگا قل تمامی ملت وکیلیا و سرک وزیر و سرک عمار کیجاد ببرابن برال سر و دوسیه بسکنن ام 2 ساله و آجیه دکشینن ام پرد زور دور میدانه ام دبن که چهات سر و کچکی پسیکولوژی هم خود تف خرابیه اچوم دکتر حبا دام علاج دام ادخم زیده خوامته از نخم جی جهشم در ناکه و ام پرد زور دور میدانه یعنی هرچی ایکو ما گوداریت کن چه بکیت قده برا مجادله بکن یا پر یا هندک برا جوی کو بلکی دوسیه زلال ببه ایشالله به اذن خدا او درکه و وان قاتل آجی وان هر دو قاتل آجی کی بن برا جزای خو بکشینن که شخوز روژین ایدی گیرینای لی اما گفت که بلی نبه به وی شکل به اما پر آجی بکشین برز نظامت زور زور سپاس بواتنا ولگی وساق به جارد سری وساق به هروها لی بزانم و نبتنینه ام جه پاره ایشاونه جبرکو بمليون كرد كلاكا ويا لدوية وشو خرج السماء بأكي روجنا بجر أمش في بجاري بين الروجا وخو هاد روجا مدى بيجي وأم هي بدار إنما كنزيك إنما ككرت كجري روجين جبيديتن جبركو اللي في عاد نقاري قالك جناتنا كوشتن كجري والنهات يديتن لا أم هي فينا أم هي بدار كجري روجين بيديتن جبركو بتكوشينا مع البطل بتكوشينا نظاميتن كبايش بديتن ام في باوري دنا ام شو الفيدرا بداوي دكن سبد ساعت 8 ده جاردن الفيدرا برنامج تشما امل بيشبري وبن جنها ده بخاطر ايوار خوش به